falava Samoa, alo mai se whaapoponga fo ele nei o lau Samoa Taulogologo, mo le nei afiafi. So mo ati a tātou tala, au le ia wina atu nisi o tātou tala mo le nei afiafi. Le ase i moa i mai moa sila le atu nuu, mai se le tapua inga le ekalesia o i nisi o whaamoe sa whaatautaia, i le lau mua i malua o tawa fia le ekalesia mo lana fono usu. An important part of our history. Through the lens of our Samoan Christian faith, the offering of Maniatoa's son and Whatitu cannot be compared to the perfect sacrifice of Jesus Christ our Savior. Sa whātau ina i se sauninga whaapitoa e aloa i ai le penisione malolo o nisi o le au whainga luenga pa ia le atua wau lia le tausanga whaatulanga ina o le penisione se a te alenga le nei o lea whaamoemoe.
le ilale sa fa tau tai le sauninga fa apitoa ya lo iai. Le pensione malolo nisi le au fai ngaluenga pa ia le atua. Sa ngalului le ngaluenga fai fi au tau sinu uile tele o tau sanga walu. Le nei sauninga sa ta ita ia le sunga le ta ita ifono le fono tele. Le sunga le tue ina ia yo sefa uile lea. Ile unga waso toma. Na bea uia. Ma toa le tala le lei. I ini tia ma Etiope. Manatu nisi. Na maliu whaan ma turo toma I Persia po intia. Ar whamasi nonga lao toma. Na whawailo na taritonu ile maliu ma le toe tuo Yesu Keviso. Malona o la ofo inatu. E au na maoti molonari. Toma leisi na fetala ia Yesu. Amu ia le au na. Maua mai e lona matai. Au lo fape na na fai. Le au na le ie ma le fa mauna. Ulu fale maia. Ile fia o lo wali. Fa fonga ne ia fia. Sauno anga ale sui o tātou tamā matina pensioni. Whawhitaia le kalesia. E o ai le loto I whale o au lotu mai e kalesia o ngā lulu ai. Whawhitaia foi le kalesia I lau tau titana. O le upu moni. Wa umau tau waso ngā lulue. Tusa mare whaabaya le kalesi. Aele I uma o tau waso ngā lulue. Molo o tau wali. Malana tala le. Lele wa e manuia. Lau tau whaatama swani. Watu e le tau tai. Wa sili ofe le se unga. Whamalo le ngā lurue. Malo le whatotoa. Malo le onsai. Whawhitai le tawivi. Whawhitai le whinafinau. Le upumon, sale solo le lei, lau tau sabalinga, ma le walawina, le ngā ruenga ma le whea wale tua. Ma lo whai o le whaiva iaso, sau tau ngā pātia ai, mau tau tau ti ngā ai, mau tau whitai tungai, I le ngā ruenga whawhaifi au. O le whaita wina o fionga pa ia le tua sa sauno ia I le susunga le whailau tusia o ao le ekalesia, le susunga ia wawa tau tau whao. Talo sanga sa saunia le susunga le suita I taifono, le susunga le toe ina ia tunu moso soliola I osia. Le nei sauninga mo le au penisione whaatino ina lava I le vai aso muli muli. O le fono tele mo le au whai ngā luenga, wa au sia tau sanga I mālono ai. Sa maua le avanolo sa mo taulogologo I whaatalatala noa I se tasio sui le au penisione, le sunga le whaifi au tua ina I amata po o peni amina. Ia e mua I si ilvinga ma le whawhitai le tua, ona ua I umanuia sauninga whaatau le mo mātou o e ua mapuane teisi whiau o le whaamomua na I le tua pia ilvinga whawhitai. Sa sauno fo I le susunga le whawhianga inga penisione. Langona sili lava o le whawhitai wola. Sa po I el telo ma, whawhitau ia whawhitai ua whaola le tua se I uia ne asa pia whamamau tini. Ia lava le matai. Le whana nei se kone mo lau Samoa taulogologo. E to aiwa sfuma le tolu alo ma whana wa Samoa, e au fi aita ma ita I 5 sfuma le ono. Sa whaamanuia ina le whaunga le a onga matata ese le Pasifika ma Australia, le APTC.
na wai umanuia lo lātou tau mawhai, se atelenga le nei o le ripoti. E toi iwa sfultolu le whaitaua whai o i lātou sa whauina mai la onga ale matata ese ale Pasifika Mausetaria i Samoa nei e hao fiai le toa 5 o tamaitai i nisi o tusi pasi tauolo i mata upu wha matata ese ma sa langolangoina malosi ele malo o Ausetalia ne yawa onga. O esa whauina o nisi o sui mai matanga luenga mampisi nisi ese. O nisi o lo whauina pea le sue ina o nei mata upu. O esa whamanuia ina mai nisi o atumoto le Pasifika e a o tauina ai Samoa nei. O nisi o sui mai le kalesia ma whalapo tonga tuma oti. Ma le ano no ai o mata upu whamatanta ese. O la fionga le sui pale mia ya tuala Josefo Bonifacio sa saunoa le saunoa ngautu. Ma sa ia whaafetai ai le malo au Setalia mo le sao taua. I le langolango ina malo sionia o onga mo alo mawhanau o Samoa. Ai maiso le Pasifika a wale whaanga wa ino tangata anu o Samoa mo le atina ino pisi nisi ma kampani mo se manuia lau tele. O le nei whaunga Samoa ina i fo i se tasi o whailonga tawaloa e peo le tipiloma mo ngā luenga whaafautua ma o lo langolango ina malo se nisi o whaalapo tonga e au fiainu o nua o le alofa to manga mo e popo ngatia ma tanga luenga o le soifua malo loina ma le Universite o Samoa. O le aiko mesino o Ausetalia i Samoa nei a Emily Lack sa saunoa i sana saunoanga ma ia whaafetai ai le malo o Ausetalia ona o neia wano o mawhai ona fesoa soani i neia o onga i tangata whainga luenga a wā Samoa e maise mo i lātou o lo tau mawhai sa ili a wanoa i a onga i si iti ai le iloa ma le tomai i ngā luenga o whenga iai. Sa ia ta ua foi o le a whaau au pea le langolango malosi o le malo Ausetalia i neia o onga i totono Samoa. Ina ia sanga whaata mao ai ngai nai tangata anu uosi o tātou watunu. Ile poto salalau a wale tautua ino Samoa. Ile kana le li whanu mo lau Samoa taulongolongo. O se vainga whaile nei inisi o porokalame whaawawar whaalapotuputonga o le to manga mo e popo ngatia e peona whaanga solo mo le mamalu lau tele le atunu u. Sa whamanue ina le fio anga o lona i whangaloa inisi o me whainga luenga mo whainga whaiva ma whaato anga. Sa tau au ina le to manga mo e popo ngatia. E tau wala atu mo le au manga ale fio anga ma e tusa le ma le wha fe iwa se lau iwa se fulu whata la le tino i tupe sa wha alui nai mo le wha tino ino nei wha amoe moenga ale to manga mo e popo ngatia o nei polo keti o mawhai o na fua ina atu le to manga mo le fio anga o lona i whangaloa o se tasi leo vaenga polo keti o lo ngā lulu e whaatasi ai le to manga ma le malo a wale amana ia ino nuu ma fio anga e tawala atu i nei whaamanuianga, whaasafu atu i tua i nuu malala whangata i tasi. O mea tō tino sa tawa o ina sa whaapaia le sunga le whaafengainga, ia si osi Samoa, au lei whaamatu ina atu e whaongaina, e le fio anga o lona i whangaloa. E peo na mātau ina ai le tele o fio anga o whaamanuiina i nei pol kalame whaawau, a le whaalapo tuputonga mo to manga mo e poponga atia. A wale atina ina o nuta i tasi, ma o le whaatumutumunu o ma o nei pol kalame, ina ia sa o loto tina ma whanau mai sa wanga. O le nau ta inga lava ina ia vea nei pol kalame ma wanoa. E tu iti ai sa wanga whaasanga i tina ma whanau. O le ala fo ilea, o le whaamatu ina atuai o nei polo keti. Ina ia vea ma awala e whaatino ina ini swinga. Awala atina ino a inga e meisele nuu male kale sia. Sa sauno foi se tasi o sui o le fioanga ia sanga polu pros. E ta ua aile anga le leo le to manga ua whaamanuia ina aile fioanga. Ma o le avea foi lea ma awala e fesoa soani tele i le tau atina ino le nu ai meise o ni tupe maua e ala inga luenga o le amawhai o na whaatino i mea whainga luenga ua tau au ina ala maile nei fuai. Whaaftai ai le presidente o le to manga le fioanga ai meise o nisi sa langolango ina malosi le una ia o le nuu i to tono nei polo kalame ina ia maua manoa tau ai meise o le ngā lulua whaatasi ina ia tu iti itia sa wanga whaasanga itina matamaitai. Il kana le lifano mo lau Samoa taulongolongo. Is a reporti mai ta alonga. Le aso na nafi lea sa whailoa loa ia i le aulikia Samoa. Leo le ata pena mo le ipo le lalolangi le ta alonga laka piliki le neitau sanga. Se atonga le neio le reporti. E so o luas ma whaalo ma whana wa Samoa wa whaalau i lono lātou filifili ai. I le aulikia Samoa leo le ata pena mo le ipo le lalolangi. I tutono ingi lani. Mai le aso sifunu ma le lima o ke topa nga i le aso sifunu ma le iwa o Novema.
Malo a fiat tono lea au filifilia sui malo lo si to avalu. Sa ta alo le sa ilinga si ampino le ta amilisanga liki. Sa whaatau taia talo ai nei. O le au sa whaalawi loa lo ia le afionga le presidente le lakapili ki Samoa. Le afionga ia tanga loa whaafawina sua. Na ia ta uai o le au filifilia Samoa. O loo fausia I sui malo lo si ma o fetu pupula foi. O le ta anonga liki le lalolangi. Mai le to luas fu mal fawa filifilia nei. O le to tele o loo fili mai le awa le Penrith Panthers. Se au malo si le ta amino sanga liki e tusama le tolu tau sanga. Samoa leo lo whaatulanga mai e pulu whaatasi ma Engelani, Farani ma e Leni. Ma leo lua I ta alonga o le awhi loa iai ma le au. Lo o tali ma lo le ta amino sanga, le awa Engelani. Le aso sfulma le lima o ke topa. So o ai ma le la ta alonga ma le awa e Leni. Le aso sfulma le tolo o ke topa. Ai ta walunga le ta alonga ma Farani. Le aso tolo sfulo o ke topa. O le au filifilia la le toa Samoa e au fiai. Anthony Milford, Braden Hellman-Wille, Brian To'o, Chanel Harris Tavita, Danny Levy, Fa'amanu Brown, Hamiso Tapuai Fido, Isaac Tango, Jerome Louis, Jaden Sua, Joseph Swali'i, Thailand May, Joshua Alui Ai, Josh Babali'i, Junior Paulo, Kalma Tuilangi, Luciano Leilua, Martin Taupa'u, Matthew Feangai, Arkin Kaufusi, Royce Hunt, Spencer Liniu, Stephen Greiten, Matairon May. Le whana nei se konimolo Samoa Taulogologo. Mao le awhaisina tatou malolonga pupu, monisi o tatou whasalalanga whaapisinisi, o na taitali mai lea mo ngana whaapiritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. I vai tau o wha, e hawhi ai Samoa I lolonga. E mawhai o na fō ia whawhi tau li ono tula I mai, pe a tātou tangia la patainga. Whātāu am whātino la patainga. This is a special weather bulletin number 2. Whaongatanga o neone, e poloka ai le vai mai le tafe atu I tono lo whale. A fia lo maota po o lau pisinisi I lolonga. Ta pē vave le mika e le tise, ma se I ese waia mai palaka. Ta pē mika o le vai ma whaungkesi. Ta pēna me tō tino tā aua I ni whata mau le lunga. A whaia le malu pui pui alo no foanga, a nga I vave lo I no foanga mau lulunga msaunga le mō. Awa I te tau mawhaia so po ia au wala o lolo vaia, ma pui pui le whanau mai autu ma la vai, o na ia awhia ai le soifua ma lolo ina ma leola. Ave le mōlo sa I au wala sa lolo vaia, o na ia awhia ai whale ma maota o isi tangata. A pēla o ta avali se au wala o lolo vaia, alu e se vave loa maanga I atu I se no fuanga mawalunga, ma saunga le mō. O lolonga e maua umai o ta ota mai whale le ta ua, po o vaila au ona, wha o ngā vaila au tala whea ngai, e wha mama ai lo maota ma vaenga uma sa lolo vaia. Ia mauti noa o mango msaunga le mō le whaungkesi a o le itoe wha o ngā ina. Ia mauti noa o mango msaunga le mō palaka ma wai el tise a o le itoe wha o ngā ina. La floa I umatau mawha ma mea sa wha lea ngā ina le lolo, o nei ono a fiailo soifua ma lolo ina. O lolonga e matua palapala ma wha lea ngā ina I vai tau mawha, wha puna vai ino. Mo le saunga le mō lo ainga, ta pena, sauni, manofo sila fia, pui pui ma whaatino la patainga.
Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Before our bulletin tonight, let's have a look at the highlights of some special occasions which have been conducted here at the Fonotele. An important part of our history. Through the lens of our Samoan Christian faith, the offering of Maniatoa's son at Whatitu cannot be compared to the perfect sacrifice of Jesus Christ our Savior. Bulletin tonight, the church service to officiate the retirements of God's servants who have been served in God's ministries for many years was conducted today. Here's more on this special service. Today, a special service held at the Jubilee Temple for the retired parishes and their good ladies. The service was led by Reverend Elder Josefa Uilelea, the chairman for the Congregational Christian Church Samoa's General Assembly. Bible reading was led by the General Secretary of the CCCS, Reverend Mavata Taufau. Prayers was led by Reverend Elder Tunumoso Soliola Yosia. This special service for the retired parishes occurred in the second week or the last week for the CCCS conference. During an interview with Reverend Elder Matapo Opiniamina, he stated how thankful he was for God's love and protection throughout their years of becoming parishes leaders. They have been facing many challenges and difficulties in the way till today, but God has been there from day one till the special service today.
for all the retired parishes. For the dedication and hard work, you deserve the best retirement ever. Enjoy the new journey of life. Cherish every moment with God's love. Lefana Naisekone for your TV2 News. 93 Samoans, including 56 women, are the latest cohort of graduates to successfully complete their vocational studies with the Australia Pacific Training Coalition. Here's more on this report. 93 Samoans, including 56 women, are the latest cohort of graduates to successfully complete their vocational studies with the Australian Pacific Training Coalition. The training of the graduates was supported by Australia, contributing to a skilled, inclusive, and productive workforce in Samoa. Their achievements were celebrated at a graduation ceremony in Apia on the 23rd of September 2022. The graduates from various government agencies, private sectors, non-government organizations, church organizations, and community received qualifications in different vocational fields, such as construction, commercial cookery, hospitality, counseling, international skills training, and the advanced trainer and assessor course. In his keynote address, the Honorable Tuala Tevanga Josefo Bonifacio, Acting Prime Minister, who is also the Deputy Prime Minister for Samoa, acknowledged the contributions APTC is making to skills development in Samoa and commended the graduates for their hard work and dedication. The ceremony also commemorates the first APTC cohort of Diploma of Counseling graduates in Samoa. This program was supported by the stakeholders in the counseling sector, including Nuanua Lealofa, Samoa Victim Support Group, YWCA Samoa, Talofa Kids, Ministry of Health, National University of Samoa, and church communities. Australia High Commissioner to Samoa, Her Excellency Emily Lark, congratulated the graduates on the successful completions of their studies and reiterates Australia's commitment to supporting Samoa build a skilled workforce. She also made a special mention of the construction's graduates and their role in climate resilience. Kanaleli Fano for your TV2 News. Let's have a look at some of the continuous awareness programs which has been conducted by the Samoa Victim Support Group for our community. The Samoa Victim Support Group handed over fishing gears and farming equipment for the entitled men of Longa Whangaloa, valued at 4,994 tala. The tools and equipment are under the government's financing assistance in partnership with the Samoa Victim Support Group and its ongoing programs in villages to promote awareness with eliminating violence against women and girls through poverty alleviation. Money earned from these projects will go straight to help for the development of the village, also the village finance for supporting their different ongoing activities. According to the spokespersons for the Aumanga Sangapolo Pros, stated that the benefits of these projects is not only for the Aumanga, but the whole village including their families. The excitement as shown by the Aumanga of Lona Whangaloa reiterated the key message by the rest of the 5 entitled men's group, selected the project that our humble service protects the dignity of our covenant. Olama Tautau Tuatauame, Emaluaya Mato Whengainga. Reverend Siosi Samoa of the Congregational Christian Church of Samoa at Longa Whangaloa blessed the equipment for the Aumanga's development project. SVSG President Siliniulina Chang acknowledged the tireless work by the long-serving SVSG village representatives from Lona Whangaloa, who is playing the role of supporting and providing ways for the betterment of the village through the SVSG programs. Elikana Leli Fano for your TV2 News. Samoa Rugby League has officially announced their selected players for our National Rugby League team preparing for the World Cup this year. Here's more on this report. Toa Samoa's 24-man squad to take on the Rugby League World Cup 2022 in England, 15 October to the 19th November, includes 8 grand final stars. The team was announced in Apia by Samoa Rugby League President Tangaloa Fafawina Su'a, who said the squad was a dynamic mixture of experienced players with the inclusion of NRL's rising stars. The majority of Toa Samoa's starting squad is made up of players from the Penrith Panthers, who have been the best team in the NRL for the past 3 years.
Samoa pulled with England, France and Greece and will play for the first match of the Rugby League World Cup against host nation England on the 15th of October, before taking on Greece at Doncaster on October 23rd and France at Warrington on October 30th. The Toa Samoa squad includes Anthony Milford, Braden Helman Whitley, Brian To'o, Chanel Harris Tavita, Danny Levy, Fa'amanu Brown, Hamiso Tapuai Fido, Isaac Tango, Jerome Louis, Jaden Su'a, Joseph Swali'i, Joshua Aloi'ai, Josh Babali'i, Junior Paulo, Kalma Tuilangi, Luciano Leilua, Martin Taupa'u, Matthew Feangai, Arkin Taufusi, Royce Hunt, Spencer Liniu, Stephen Greiton, Tylan May, and Tyrone May. Let's find a nice icon for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening, good night. Mali fa ingole nao Samoa Taulogologo mo le EFKS mo moli le ngangol fa tsaitele pulenga swavai mo le langolango inolo Samoa Taulogologo. Manu e tele la fiafi tau fa soifua.